I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Ay, kabalaka. Kanto man kong bagyong udit. Maoy nakaingon ining sobrang kapait nga dagway sa among Pinoy-anan, Del. Tarong yun tain taon ning among bahay, bisag gamay lang. Pero, sa usa lang kapamilok, naguhay-guhay. Grabe yun. Grabe yung pagkagusbata sa to. Pwerte na lang yung gamayas, gibilin. Ya, kining, lo, asa man taong mga to? Kanang ang inyong mga anak ba? Usaw man niyo sa pag... Ay, Dong. Kami naman lang duha din mga dudong. Ang among mga anak. To amas la yung dapit sa ining Davao kay nangaminyo naman. Pero Lola, wa ba gid mo nila duawa? Kana, doawa, mo. Wa ba nila makita ang kapait sa inyong pagkabutan? Wa gid sila maghuna-huna sa Sir, ang tulo na mo ka mga anak. Bisan pa ka gustong mo tabang, pero kuto bragi na sila sa ilang huna-huna kay oto man sad nga way mga mahimo. Pulos sad mga tabangunon. Pulos man sad uyamot ang naminyuan, sir. Uy, mao ba? tinguan ra ba ron? Oh, tinguan. Kung mubundak ang kusog nga uwan, nakasiguro ko nga mga basa gid mo si Lolo. Ay, anak yun. Pero, muipli lang ni sir. O, kanang magpandong lang may aning trapal diya sa mong giandam ka na, giandam na mong trapal ba? Uy, ang sagot ay. Na, Kining, lo, nga wa man ninyo ipayo, ha? Nga man, lo? kuan manggod sir. Usaragi rason sir. Wa may kwarta. Ay, maglisod pa man gani may kaon. May mga higayon nga. Mga tog na lang gani may nga. Wa tay kaon. Karon, nakakaon na mo. Wa pa sir. Pangaon mo. Dili na mahimo. Sa inyong edad karon, dili mo angay nga magpagutom. Dili pa man gani makaagwanta ang mga batanon kung mapasahan sa gutom, kamo pa? Kiyon sa man ninyo sa pagpakabuhi din Mag-agad lang sa kaluoy sa mga silingan sir. Mo ba? Kining, gaw. Gaw. Uy, Excuse. ala. Nga naman to si Sir Del. Kining, murag, doon na lang to'y tanawon sa kanang atop nga bahin ba? Anong inyong payag? Murag, tanaw to siya? Sagdi lang sa to siya, lo. Sir, salamatan kay sa inyong pagtabang ganiha, ha? Sa pagkatinood lang, mura na dyan ko, kakuya Pons kakapoy nga nagkabiba sa bugat yung basket nga gisundan ako sa mga linaban. Ay, pagkapait lagi sa among sitwasyon, sir. Kami nagoy mulihok good. Ako, muadtukos uma, o kinisisang, amoy magatiman sa among mga bulingon. Unya, manglimpyo sa palibot. Kay, kontra magyud namong hugaw, sir. Di na mo angay paundayunan ng among kapobre. Pinagi sa pagbaliwa sa paglimpyo sa palibot. Maong kada adlaw, halingag yun kayo mi sa dagang gibuhaton. Pero, diretso nagig. Ato bang sigbuhaton bisag, wapay kaon? Pait. Mo yun na, sir. Kay wa man siya mahikap. Wa pa manggod, mangunod ang bago namong gitanom nga kamote. Og among mga saging, wa pa say angay nga tubon. Kay mao pa man sa pagpamuso. Tinuod na, sir.
ug ang among mga mais, linghod pa jud kaayo. Kana bang di pa gyud makaon. Mao jud na. Mao gyud na. Mao gyud. Ay. Ang kining lo kadiyot lang kayo ha. Dinilang sa mong lola ha. Ako sang argyon sa kuan, agaw del. Balik ako dayon. Diya sa mo. Gaw? Sorry. Walain ko makabalik. Lagi kalayo ba di ining imong gitaguan ay? Gaw, uksa man. Okay na ka? Medyo huot pang akong dugan. Nagila ka kaganiya. Huwag na ako tuyo Believe me. Kalita ko na hinumduman ang among kaagi mintras nagpaminaw ko sa gisugilon nga kalisod ni Lulo ug ni Lula. Murag hiwa ang akong kasing-kasing dihang miabot si Lulo sa linya nga miingon siyang agad lamis kaluoy sa uban, sir. Wa matago ninyo ang among kinabuhi sa unang mga adlaw, di ba? Nagkamang sa misa kalisod. Naghamoy sa among mga tudlo. Tungod kay wagi mahimo si Papa. Unsara ko iyang pangita. Unsara kita iyang panginabuhi sa una, sa kagmay pa mi. Simpleng trabahador lang gini taon. Mao nga nahugmig kakakto ka. Ug saksi ka gyud kung unsa ka salbahe sa iyang igsuon nga mao'y kwartahan ato higayon na, di ba? Hakog. Ug hapit ka ni wa miilha nga kabahin sa iyang kinabuhi. Tungod kay uyamot lagi. Daghang mga pait nga isina sa among kawadon ug dili gid ako malimtan. Mga isina nga sakit tunlon nga mugna sa mga tawo nga kabahin unta sa imong dugo. Pero way kasing-kasing. Salamat lang sa akong maninoy sa bunyag. Gaway anak, kinsa mitandyag sa iyang panabang. Gikuha ko, gipa-eskwelahan tod nga nagkahuman sa college. Nakakita og maayong trabaho. Human ko niya himo ang tao. Naabot na ko ang laing nasod tungod sa iyang panabang. O gunya, gihatagan og higayon nga mahawa sa kalisod ang akong amahan o ginahan. Hasta ng ako manghod. Inanay na unta na akong gilubong sa kalimot ang sakit nga kagahapon. Pero ampot. Ganong kalit nga nabanhaw sa dihang naminaw ko sa gisugilon ni Lolo. Kibati na ko ang ilang gibati karon ko. Gaw, gusto na. Gaw, igo na. Kining, gaw, usuman, tingali ganahan kang lutuan sila, kanang makaon ba? Araw makakaon sila. Usuman, kuhaon ko itong atong baon? Sige. Sige gaw, palihog. Tabangon nato ang mga tigwang sa ilang kagutom. Hala. Nabuhian. Okay, kaso la. Natural ra na. Ay, salamat sa grasya, Ginoo. Salamat sa imong pagpadaning duha ka mga binuhat nga may malumo nga kasing-kasing. Kinsa nibati sa mong kawadon karon. Mga tao nga wag yun untay labot sa mong dugo, pero kung tratahon mi, lupig pa ilang mga ginikanan. Ginooda, oy. Salamat, gid kay Ginoo. Sa iyong pagsumpay sa among kinabuhi karon. Nakalabang na sa misa krisis karon. Dili makita pasagdan sa Ginoo, Lolo. Lola.
dili lang ginato sa kalimtan, okay? Unya, lo, la, amo mong balikon. Ha? Pero karon, atong planohon ang pagpaayon ni ninyong Pinoyanan. Aron di na mo mauwanan o makatug na mugtarong. Sir, unsaon mabunamos pagpasalamat. Unsaon man. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!